Serlongki rongpi arta ningkan narke baphan areng ahu kapaso abang phuaphan sodak akang sai pivek nangji pusi asar piasar bura tumpen kihangpon lason si langlok so borsing terang arong amikar sing rongpi atomta kiduk wakajok asopo serlongki rongpi arta ningkan narke baphan Sildra Rampur Rupom Tokbi atomta Mesen School alongsi padun pen lopa thekbo pusi lamchak chipi dunu Bonda Rupon Tokbi atom laso oso aphan kitheng ke chok abang arjon along amek angbram bachiklo het anpin laso alam aputhak dokmoka police station along anta lamhoi pidam edu lapen also aphanta difu medical civil hospital along non silang pon bomlo Lapuson kibihek oso aphan kiduk wak puamat kilang rempen kachenek kaholo areng ahu kapaso abang phuaphan sodak akang sai pivek nangji pusi oso asar pi asar bura tumpen kachuning ripon pedo sopo than ge thang ye bang lage hala pene robontok bilo okay nili tumke thek the joy ni nili sohan justice this sone pa thek pu pa joy ni le he lang tum bang na pa thek pi po private school na padun pi po lo nili te nang lon plot lo posi nili tumke la so pini aning matha teng mani tu matha teng pulote so dak mas nang sai pipo nang po ya lo nili te mai sai vek nang po aron ma also banke mane non banke sap so ke komme do lo sitala mane hala ki thengon phere it alamati masing ke la so ka phere pod kok lo non puta aleng do ulo pulote ka sono aleng do ulo sitami hadi aleng do ta la pu phere lo sitami amek jang ko mati amek ini ni oh keceng ku hedi kias itu tanang lang don pot kita na si sai don lo he asida antan ini tung gerang lo ya sam polis tenta polis tum si ta anang evan la no nak muncul areng e passo kitheng bek abang tua pa net inang alom nasi dulu News Desk Report Karbi Live Khatkhati Sport Association atumpen ingdeng hini Khatkhati Super League angdung kiti football kapathupon Kedam tangchi ti niphai inkoran narkep Arni Khatkhati Sport Association atumpen chepatir piponsi Jagrati football pathu aklamalong Karli dang sarthe teron pen Karli dang silong bongrung chikemo amen pen ingdeng hini Khatkhati Super League angdung kiti football kapathu pamanpon Ingdeng hini Khatkhati Super League kapathu pon lake Nothong Phantom FC pen La Horizon Club angbongsi ingtang kring pen pathu ponu pupu angbong kapathu ke thek pek ajok gol hini an thapon rinti si apor chok det ajok apit penalty chitur thusi gol ke thom pen Nothong Phantom FC atom chepa hai ponu Philip Teron Food and Civil Supply Board Chairman Rajbu Teron Maipu Khatkhati Sport Association Ajay Bongrung Chunbang Khatkhati Sport Association Tularam Gowala GB Bengnabil Romon Teron GB Nothong Teron Pen Chenglok Man Keduatum Chetong Dunsi Angdung Kiti Football Kapathu RDP Dun Pen Mesen Pen Pachunpon Pining Ingdeng hini Khatkhati Super League labang sodat Bengnabil Jagrati Club laso playground long bipon no laso ki bipon pen nelitum angkrit chithek iglong kusuman doiglo je mesen a players bari sumar ba ariso jangatum khela na tani kangsam pena jone ka khela anika aruna anika samna je paklang na jone nelitum mesen adin iglong no sonthak thaksi Karbi Anglong Sports Association Poipen I interest nang ki ajoini la focus nang ka kuri ajoini nelitum Khatkhati Sports Association pen pining I lika long noi sita mini Khatkhati Sports Association a player sonson sita mini hala
akihai sumon News Desk Report, Karbi Live.